Gospodine Janković, najprvo da vi posakam dobre dojde во Skopje. Hvala najlepše. Divno je biti u Skopju. Da, ќе ги искористиме вашето присуство за да ве прашам. Предпоставувам, тука сте во едно поранешно својство, бидејќи вие бевте народен правобранител на Србија. Што беше мотивот еден заштитник на граѓаните da reši da se vturne во politika? Želimo razvoj, političari žele razvoj svog društva i ljudi koji se bave ljudskim pravima žele razvoj društva. Mislim da je poštovanje ljudskih prava u stvari preduslov za razvoj bilo kog društva, ali nije dovoljno baviti se samo iz pozicije ljudskih prava. Razvojem društva je dobrobiti, dakle i politika nije loša, ne bi trebalo da postoji ništa loše u politici, upravo suprotno, trebalo bi da su to jako srodne delatnosti. Politika i zaštita ljudskih prava trebalo bi da su suštinski veoma bliske. Ja ne vidim da danas pričam bilo šta drugo, da mislim bilo šta drugo, da radim bilo šta drugo nego što sam radio kao zaštitnik građana, samo iz jedne druge perspektive. Вие не успеавте да станете нов председател на Србија, но дали тоа значи дека не се откажувате од понатамушната политичка битка и дали планирате да формирате партија? Mislim da je strašno bitno da u politički život naših zemalja ovde u regionu, na Balkanu, uđe ideja ljudskih prava, dakle da deo političke platforme, veoma snažan deo, pogotovo u našim društvima, budu ljudska prava, vladavina prava i nešto što mislim da nedostaje svim građanima na Balkanu, to je osjećanje pravde. I mislim da smo dužni mi koji se bavimo ljudskim pravima da na jedan ili drugi način, ja sam odlučio da to radim i kroz politiku, promovišemo ideju pravde za građane, socijalne pravde za građane, ljudskih prava za građane, vladavinu prava za građane, kako bi politika povratila status humane discipline koja se bavi opštim dobrom. Многумина гледаат аналитичари некаква поврзаност и сличност во начинот на владење на председателот Вучич и она што и начинот на владење на Груевски. Ако на Македонија и треба 11 години за промена на власт, дали имате страв дека исто толку време, ако не и повеќе, ќе ви биде потребно вам на демократските сили во Србија за промена на режимот? Nadam se da ćemo učiti jedni od drugih, da nećemo gubiti toliko vremena. Naši građani su već izgubili previše vremena, previše života je proteklo u očekivanju tih promena na bolje. Nadam se da će Srbija smoći snage da krene u iskrene, ka dobrobiti svojih građana, ne ka dobrobiti političara, ne ka dobrobiti nekih stranaka, nego ka dobrobiti svojih građana. Nadam se da ćemo učiti jedni od drugih, da nećemo ponavljati iste greške. U tom smislu ja želim da čestitam građanima Makedonije što su napravili korak napred. Vidim da Makedonija rešava neke svoje dileme, to nikada nije lako, ali za Srbiju, iz perspektive Srbije i moje perspektive, što stabilnija, jača Makedonija, to je bolje i za Srbiju. Mi smo toliko povezani na Balkanu da ne može biti dobro bilo kome od nas ako preko granice koja je više linija na karti nego što suštinski deli ljude, ako preko granice nije dobro. Tako da se nadam da će vaše iskustva koristiti i nama. Kako го коментирате тоа што се уште на Балканот подобро поминуваат популизмот, национализмот, па дури култот на личности? Nekako smo u tom istorijskom prolazu iz starog socijalizma u neko novo vreme koje smo zamišljali, izgubili put. Nekako smo pošli stramputicom, a ta stramputica se uglavnom ogleda u kultu ličnosti, u populizmu, o priči o nečemu, a o očekivanju da će građani više verovati nečiju priči nego svojim očima, ušima i svom stomaku. Možda je to neminovno, možda je to neki istorijski proces koji jednostavno ne možemo da preskočimo u izgradnji demokratije. Meni je strašno teško zbog toga. Ja znam da naši ljudi i u Srbiji, u Makedoniji, u Bosni, u Albaniji, na Kosovu, da su to ljudi koji zaslužuju samo najbolje. Nadam se da ćemo ove istorijske stramputice, a to jesu istorijske stramputice, populizam, kult ličnosti, uništavanje institucija,
da ćemo brzo ostaviti iza sebe. Meni je težak svaki dan u kome to živimo, još jednom zato što znam da u našim društvima imaju vrhunskih pravnika, vrhunskih inženjera, vrhunskih umetnika, vrhunskih politikologa. Hajde da se ponadamo da će i ono što sam ja uradio, dakle da će primer nekog čovjeka ko se uopšte nije bavio politikom i ko kaže ne mogu da dozvolim da neki drugi odlučuju o nama, jer to ne ide u dobrom pravcu, da će se građani i građanke uključiti u političke procese kako bi politiku približili svojim potrebama, svojim očekivanjima, svom životu. Koliko Makedonija može da gleda iskren prijatelj vo Srbija na patot kod Evropska unija i NATO, s ogled na to što makedonskото scenariju, kako nekakva floskula, беше iskoristena vo politička bitka во Srbiji? Ja mogu bez jedne trunke sumnje da vam kažem da je srpski narod iskren prijatelj makedonskom narodu i da nikakve političke manipulacije, nikakve političke promocije ne mogu da promene tu činjenicu, da nikad neće doći do situacije da srpski narod gleda na makedonski narod sa bilo kakvim lošim emocijama, a verujem i obrnuto. Svi političari koji se trude da iskoriste bilo kakve događaje radi sopstvenog političkog jačanja. Ja sam bio optuživan u Srbiji da promovišem makedonski scenariju. Dakle, svi koji koriste takve situacije radi unutrašnjeg političkog nadmetanja ne shvataju značaj prijateljskih odnosa naših naroda. Naši narodi su mnogo bitniji od bilo kog političara, od bilo koje stranke, od bilo koje vlasti, a srpski narod izuzetno poštuje i ceni makedonski narod i to se neće promeniti. Уште на крај едно прашање. Очекувате ли придвижување на патот на зимите од Балканот? Nisam do kraja razumeo. Придвижување напред на зимите од регионот? Moramo napred. Dakle, toliko smo u proteklim decenijama imali stramputica i pogrešnih koraka. Ovi narodi zaslužuju napred i verujem da će iz autentičnog građanskog u nama, iz autentičnog osjećanja ljudi da je dosta ovog svega što nam se dešava, da će proisteći nešto dobro. Verujem da ćemo krenuti napred i u tome ne očekujem da će da ključnu ulogu ima bilo ko drugi do nas samih. Drugi nam mogu pomoći, ali ne mogu napraviti pravi korak umesto nas. Uveren sam da i društvo u Makedoniji, a i društvo u Srbiji imaju snage za to. Благодарам за разговорот и убав престои. Hvala vam najlepše.